آزاد عثمان جیگر سروک شارداری اماراتی لگل منه که آزاد بخیر هاتی؟ شب باش وارا سرچاوی میشه و تجی باش ادی هم دبینن که خلق عفنی ودگرنه جه خوب پشتی نیزکی نه سالا لگل کس دبیجن هین مالین وان دست وان عربان دایا دبیجن هم در ناک هفن اف پرسکریک چاره سر دبه که آزاد بری گیا یا از خلقی افرین گیا پیروز بگم و گراندنی خلقی من و گرین افرینه براستی پشتی 8 سال آنها هم گی هیوی کیف خوشم دلی ما بکیف انه خلقی ما هاد و گری یعنی بری چند سال ام نو افرین دگرین ما کم مروی خود دین خلقی افرین دی آنها الحمدلله يعني كيف هرنجي برادرن دوستن احبابن هم دبینن منم قال كيفن ودست بيك خازم سپاسی بكم سپاسی و کارا کردنش بو گراندنه دکتر عبدیه ما مستحمد هلالیه و جهلیدن یعنی اش برادره قصد او والی کاریا کری و خکافه گره سپاسی گیو دکم و مدير منطقه عفرینه و امن العام وحتى خلقي السيفيل يعني مجتمع مدني كور كانوا خبط كانوا جبوا فاقاروندني ازور مسات برسيت اما مستا دراستي هنا كان هند مولودنا براني خلقي منطقه الشرقيه و حزور نيزيك حزور سيسد مالبات عفرين دموي ابناء حسكه ودور حسكينا ممكن رقيبا او بو كمال جودرنونا لبري بي ما هيفني بكي مدير منطقه بجم مدير منطقه بي وانجي او هبي وفدكي وزاره الدفاع هبي ووفده باور رونشت وجهاء وشيخ عشيره منطقه شرقي او اتفاق كرن بوين بدار كابن الاتفاقي كرنا بدار كاتني وان بشتي مدرسه خرسلن يعني بشتي بكالوريا او سفينه تشاو دا خرسلن دبي هاوجي دار كابن بر ورثه خهرن يعني هذا بانك بيخلص سركي سوريا رونشتنا احمد شارع روجانا وروزه او خواستك بي يعني ما خواست والحمد لله يبجت يعني وخلي او كاسينكو مثلا تين ويداري عربك دمالا ويدايا كاك ازاد اول كدري دمينا او كاسينكو مالين وانتنا انا شوا يعني انا ماينا وان شوا دبا برصاد جدا يعني فاشل بري خلق وره بري حرق قافلك وقتته دراسه كجاره شدكن مال دوان فالانا لنا لي تشتكي خازم مال براني نفالانا لي او مهله ددنه دبي مهله يعني اينك مهك وين بدار كابن دبي تمام يعني مهله كددنه بس بو خلقي موت يدار جم روفي خو جم دوستن خو جم هوالن خو حيا و مهله تمام دبي وكاسنو دار كابن لي تشتكي دن هي مخيم جمعنا مخيم باشا يعني قانونا اوجي ام دبين استجابه طارئه يعني اگر تشتك وري خواستن زحمتي به وخلقنا دار كابن مخيم هي يعني برانيه تشتي خو حاضره خلق كونيتي كابن خلقي ما كونيتي كابن مؤقتا حتى مولد وان ولد به لباوري من ده روج 15 روجدن جرك كاس منطقه شرقيه نامينه وكسوز دانا باشا منطقي شرقي ما بس تا چکدارن یانجی مالباتین وانن یانجی خلقی دنن نه فرانیه تزانه ایهاتن وقتی نه هاتن عفرین جحر باجارن سوری هاتن فرانیه عسکری بین چکدار بینیانه لانها آچق بود هنا برده یعنی چون مالی خواه هنک قبول نبین وقتی جیش چید بی جیشی سوری چید بی فرانیه قبول نبین جبر عمری وان مزنه يعني امكانياتنا او انها بنى مدني او جي سوزدان شيخ عشيري وان ريباري وان جو جرك بدار كابن بشتي خوندن خالص بيت عفريدو جرك بر بوجارت خوبار مثلا هناك مالبات هنا بمرد كفنا بيواندي ديفيجن او مالباتين عرب كود مالين وان دانا ديفيجن هوني بران بدن ما جبوكو ام در كفن هون مثلا يعني كسك مثلا بريوتنا به 4-5 هزار دلار بده يعني وچاو بباو انا دل لجنه عفرين ده لجنه كايا ما بيخو الصندوق السيادي او
او دکی خبات دکی کار دکیش بوم و خلق در که هره و خلق مالی خو که و لجنه که نفس مدیر منطقه چه کری و لجنه جی بحث دکی اگر انذار دادن و کسنا و ند مالبات دا بس تعمیم که به کس تپرو مدام کسی به حق کسی تنا پرو بخواد بس هنکی وقتی صبر هم بريكي قانوني يعني بريكي محكمة انذار درجة هم امن العام دارد بيهمني والله بكن وقت وسوس دوي نها امن العام كاك ازاد براستي امن عفريني هريمة عفريني تدست امن العام دايا يعني تدست هيزن حكومة سوريا دايا يعني جي جروبين برين شكدار هين العفريني هنا نا شكدار عفرين دا نمون خدون بريور كان مقر هنا بريور عفرين هنا بريور خوتنا ونكون تشبكن نا خدون بريور ني هندر عفرين قشتك كرد دناف ده هنا دناف امن العام ده هنا بله دفعات خارجي الزنم ني كمي سادي بتشيش كيبل هاتن دوام دكن ودفعات دن هاي هوجي فورونو ايورن الزنم دسد وتقوس يعني فرماندار هنا يعني بربرسين امن العام كرد بن هنا العفريني اي والله اي مازن زوني اي حكمتي او كرنا اللي هنا او رباريه مجموعات در هنا بله تجروجه كده العفريني دميني كاك ازاد وتقالك جاران بويا ميواني ما دمار روشين هري خرابين عفريني دا براستي ليه من خاص بزن مثلا بريد زوني عفرين دست ريفابريه خسر دابو کسی اینکو برای ریوبری خسر کار کربون وگر نعفرینه تو پرس کریک شما را درد کفن؟ گور مدیه و گور دانستانیه کسی که ایشی خوب کسی تنه او مرحله کنیه حکومت چه او اتفاقی آزار بسر در دکبه ایشی کسی تنه او بس تشتکه اگر ادعاک شخصی هبه يعني اگر ادعاء شخصي صار امريكي هذا وانا بريكي محكمه كي لواكيدن زي امنيه هندر عفرين دو كاسي نو برسي تا باري تشكري وتشكر كرينا برسنوك مؤسسات حكومه باش كاردكن مثلا تا بحث دادگاه كر محكمه نفوسا تشتيدن سازين حكومتنا يعني اكتيفن چالاكن يعني هذا تزاني وقت انه ريجيم كاتي ودولات هاتي عفرين ما تقو ام بخوازن حكومات واري او مؤسساقية او بابك لو بشغله ولكن كانوا بين قشتك تسليم برن وانا ها قشتك بدس حكومات دونا اگر خواندنا تندرستية ادارية بلدية قشتك بدس باشا نهار رجايا كردان العفرين جسدي چنده تقريبا ايه هشمار يعني النسبة يعني اب كربانه دو هاتنا از دبيجم جرك كردا سدي حشتي در بس كربي باشا يعني دي كرد دي عفرينا بره هدي ودگره رنگي خوي بره دستينه ما مستدش اشتار بيدن گوندي ما برنسيب مال شيست مال تقريبا سادو تشين مال او هبين او نازح هبين جينها حفت حيشتك مال يعني سادو سي دركات سادسو تشتك دركات وقندن هنا العفرية برانية قندو كاسي خريب تينامو يعني رستي اي مانا برانية خو هندر عفرينة دمانا او جي هنا كان موظفا يعني كوردكن اگر التعليم اگر الصحة دوية ادارات دادن لپرانی که برکبن یعنی سود بله مانا تا آوا گلک اسپاس آزاد عثمان جیگر سروک شارداری مراته جا عفرین مراوی باش تارا و هر کسی مدبینه را سرچاویم کمیساریا بلند دیانتوین یکبوی یا پنابران UNHCR در راپورت خوی سالانه ده راگهاند کو سالا 2025 نزدیکی میلیون و 300,000 خلک سوری وگرنه ولات خواه به وی که دبیجه هجمارا پنابرین سوری لجهان 4 میلیونان دا کتیه 6 میلیونان دا کتیه
4 ملیون و 900 هزار کسان. لسرانسر جیهانی جی در سال 2025 دا نزدیکی 14 میلیون و 700 هزار پنابر و کوچبر وگریان سر آخا خواه. تاوی پیلا مزن یا وگره UNHCR بال کشان در سر ویه که ولاتین که وگریانه هینجی گلک زحمتیان دبینن. به تایبتی دواره نو آوا کرن، پیدا کرنا کار، امنیت و خدمت بنگهین ده و کتی خواستن پیداویستی وان پیدا نابن.